Courses ambapo tunapeana, serikali inaingia ndani pande ya kupeana mtihani na vyeti aswa kutoka pande ya NEC. Lakini hizi courses za udaktari pande ya mtihani na certificates zinapeanwa na TVET SIDAC. Utakuta kuna mwanafunzi amekuja anataka kufanya course fulani, lakini kulingana na ile matokeo yake ya form 4. So kama chuo pia tuko na jukumu ya kuelezea mwanafunzi ile course yenye imehitimishwa, vile vile course yenye amehitimu kama mwanafunzi kusoma. Ile kitu tumefanya, apply kwa TVET waangalie ikiwa tunahitimu ile malengo wameweka waweze kuhitimisha. Lakini kwa sasa pande aviation hizo courses zitahitimishwa. Kuna baadhi ya courses ambapo kama hiyo ya mortuary science ambapo wale wenye walikuwa wanaulizia walielekezwa wakaambiwa kwamba wanafaa kufanya course ya theater technology ambapo wanaendelea kusoma tunaendelea kupeana mafunzo. So kidogo hapo ndio kulikuwa na taswishi, lakini wanafunzi walielezwa kwamba nini haswa wanafaa kufanya kulingana na ile mafunzo wako nayo.